Ongoing game pa mag-develop king maigit 10 hektaryeng residential subdivision na ning Villa Integridad Homes king Barangay Suklain, Arayat, Pampanga. Anyang di sana ning CLTV 36 News Team niting Miyerkules, July 3. Partine ning 15 hectares ing land area amenikwang approval king Municipal Development Council ning Arayat. Dapot sakop na ning protected landscape ing 5 hektaryang porsyon na nini. Agpangking sangguniang bayan na ning Arayat, pending yang yeni ing dismissal order para keng land alteration process ametong kareng requisitos bang pati tulula reng subdivided land. Ken pamamundami king opisina na ning may sabing subdivision, disan milake ning mamayad deng may kasaling gabun, metong nekeni i Orlando Mito. Kasi diresibo lang po ining ni lote arakit me gagawande, hanggang kitang pastry, mga bit lang moon, ikit ko la. O ita mo ita nga sasabi ko, kasi ay ko talagang totoo eh. Manwalaya kano'y tatang Orlando, amitaglo siya ing subdivision uling inisplikara naman kanong masalese ning developer karela, isa mas doreng dokumento na nini. Ita magpa-develop ken eh, kayan de, suportahan de. Ay, ba't i-approve nyo, mga yan? Kanya mo, makanya kumiktiwalang sinali. O ito, mga yan. Makisabi no, mande nga liwang may kasaling gabun. Ami pagmasale seya ing sangguniang bayan at ing local chief executive, ami nunang memya development permit para keng proyekto bang siguradong misunduya ing subdivision. Iusap ko sa mga sangguniang bayan, bakit nila iniipit yung mga nakabili ng lupa dito sa Arayat, mga taga-Arayat lahat yan. No po? Dapat sila pa nga ang sumuporta dito para po maging dire-diretso ang development ng Villa Integridad. Sinigurado na naman ng Villa Integridad Homes atin niya pang maragul a pwesto o allotted lot para karing may kasaling gabun keng 5 hektaryang partina ning protected land area. May issuean kami pong certification of compliance from the MPDC. May itong magpatune, may comply kami po karing gana-gana requirement. Nung wari gawa na niya mo po yung sangguniang bayan, yung kayang role to execute the applicant ne, tang aplikasyon kayang resolution o alteration. Yung meto nga punto kayo ni bakit yung mga probita, nung itang alter mo, sapat karetang may kasali o sapat lapuwe. Makasadyala naman kanong taluki kareng sablang requisitos, king land development aanya warandareng mialiwang government agencies, bang misamas ing pamagpatituluda, reng 8 dalan a landowners, ameka pamayad na. So, ita pong 1,500 lots, miras nemong 1,018 lots. So, buri na po sabihan, may reduce siyang more than 500, but enough ya pa rin po kareng may kasali. Uling, in total of data is 800 client mo. So, sobra pang 218. Anyala pong dapat pigaganakan, ketang applyan ming resolution for alteration, ita po kailangan niya, kem Bureau Plan, para po ma-approve na yung plano, bang kanita lumwal no po reng titulo da retang meka full paid. Agpang naman keng chairperson na ning Housing and Land Utilization Committee na ning sangguniang bayan ay Councilor Ramon Changcoco. Mitaglo siya ing legal proceeding para keng alteration oras makapamyelang master list dareng landowner ing management ning Villa Integridad Homes. Burira mo naman kano nga siguro aalang ma-displace kareng memalen kasali ng gabun. Itang karelang subdivision plan, kay nila, ibangga nila, itang dati, 15 hectares, sa po itang 10 hectares. Pero, nareto kalambat kasi, adi ng kareta. So, basic mo po ito, siguro naman, naning ilalo ko aming 5 hectares, semi-man lalo. Apo kay Ombudsman. Problema ito, welcome development ya po ita, Sir Paulo. Bangkanita, magka talagang hearing
Nakanita itang adwan dang ustisya detang lot buyers may karing ganla. Para kanako ito yung most welcome development nung once and for all hindi man katugunan itang reklamo da detang lot owners. Samantala, ang Bangking Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Region 3, ongoing nga ang hearing at investigasyon daking mesabing property, anya limitado ya pa ang imbierang impormasyon. Mupin pa magmalino na ning opisyal, basta may kapag-comply laking documentary requirement, makabuklat ya kanu ing ahensya ama may license to sell king mesabing kumpanya. Ay hindi naman, basta ang importante lang naman po, kompleto po yung mga requirements nila, yung mga permits and issuances coming from other concerned agencies, masubmit po nila and wala pong rason para hindi po agad ma-issuehan po ang license to sell nila. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.